Ya o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Re kena thutong ya rona ya 14 mo re buang ka taba ya buka ya Mareka kgaolo ya pele. Tsatsing lena re tla nka temana ya 29 re felle ka temana 34. Re tla nka dikarolo tse pedi. Tsatsing la kajeno re tla bua ka ditaba tse amanang le ho phekolwa wa mohehadi wa Simone le ho phekolwa ha batho ba bang. Ke taba tseo tse re di nkang karolo ena re ntse re rutana taba ena le wena ngwaneso ya ratehang. Palo ya rona tla qala ka temana ya 29 re nke temana 31 ebe se re nka temana ya 32 ho isa temaneng ya 34 ha re peleng. Ntate ya halalelang modimo wa rona, re kena boithutong ba rona bo ntseng re boetsa. Re batla ho utlwisisa mohlanka wa hao Mareka ka mokgwa a nang bolela ditaba tsa hao. Morumo wa hao ka nnete ho romilwe hara rona. Ke ho be hara rona ntate re tataise ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Amen. Ha o bala Mareka kgaolo ya pele temana 29 le ho isa temana 31. Taba eo ka e bala le Mateo kgaolo ya 8 temana 14 le temana ho isa temana 17. O ka bala o ka ebetse wa ifumana taba eo ho Luka kgaolo ya 4 temana 38 ho isa temana 41. Ho hotle ho tlo bapisa ditaba tsena ka moo di bolelwang ke baefangedi ba bang. Ha re ba le temanena ho ya ka Mareka ena ya 29 ho isa temana 31. Nakong eo Jesu a tswa sinagogeng a ya le Jakobo le Johane tlung ya Simone le Andreas mohehadi wa Simone. O ne a robetse malaong a jewa ke feberu, mme ba phakisa ba mmolela ho Jesu. Jesu a atamela a mo tshwara ka letsoho, mme a mo tsosa ya ba feberu e mo tlohela ka pele a ba sebeletsa. Pale yena e fella mona temana tsena tse pedi. O tla hopola mmohi hore mona re ntse re le Kapernaum. Jesu ha a tloha lewatleng la Galilea kapa letsheng la Galilea, o ile a kena Kapernaum. Ha a kena Kapernaum ona se a kena a ena le banna ba bane bao ba qadileng e le batshwasi ba dihlapi, bao Jesu a ileng a re ntateleng ke tla le etsa batshwasi ba batho. Ha a kena ka hara sebaka sena, o fumane hore o sa hlile a kena le banna bana motseng wa Kapernaum moo teng a ileng a ya ka sinagogeng e le Sabata, ka Sabata ya sinagogeng. Mme teng a ruta haholo. Thuto ya hae ile ba matla, mme tsatsing leno ha ba phekolwa motho ya neng ana le moya o ditshila, ana kenwe ke moya o ditshila. Mme jwale Sabata e fetile, mosebetsi wa Sabata o fetile, Jesu o tloha a ya kena motseng, mme motseng moo ke habo Simone le Andreas. Ke moo mohehadi wa Simone a kulang a le hona teng a robetseng diphateng a tshwerwe ke feberu. Thuto ya kajeno e leng thuto ya 14. Re tadima Jesu ha a tswile ka hara sinagoge. Jwale a kena lelapeng la motho. Re taba ena e re rutang. Taba e re rutang ona ba hona tjena ba mametseng ditaba tsena ka motsotswana ona. E re ruta hore ka nnete hore rona bosebeletsi ba rona bo re bitseditsweng ho bo sebetsa
ke o sebetsa kerekeng le o sebetsa ka ntle ho yona. Re bileditswe ho sebetsa kerekeng le ka ntle ho yona. Re bona Jesu ka sebele sa hae a sebetsa ka sinagogeng, ha a tloha a etsa mosebetsi o moholo a ilo o etsa lelapeng mane ha bo Simone. Mme ho bonahala mohwehadi wa hae o ile a tshwara ke feberu e kgolo ya mo robatsa fatshe ya bo hana mona. Ke itse lelapa lena mona ke habo Simone le Andreas. Simone mohwehadi wa hae e leng mme wa mohatsa wa hae o na kula a jiwa ke feberu, mme a robetse diphateng, a hlile a hatellehile haholo. Moreri le wena moreri kapa wena mmoledi e le wena moruti, o tla hopola hore dithutong tsa ka tsa pele tse ileng ka di ruta, ke ile ka bolela hore Mareka ke yena wa pele ho ngola efankgedi. Diefankgedi tsena tse 4, ya pele ho ngolwa ke efankgedi ya Mareka, mme ya ho qetela go tsona kaofela ke Johane. Matheu le Luka ditaba tsa bona o tla fumana di sa fapana haholo le tse buweng ke Mareka, empa bona bana ba ile ba nnamisa dintlha tse ding e le tseo ba di nkang ho yena Mareka, empa le bona ba sebedisa tse ding mehlodi e meng eo ba ntseng ba batlisana taba ena ba e qaqisa jwang hore e kenelle ho batho ba bang, mme ba e ngola ho ya ka bona, ba e sheba ho ya ka bona. Ke ka lebaka lena re tla bua ka Mareka, re bue ka Luka, le Matheu, ebe re re bana ke ba bitswang di-synoptic gospels. Synoptic gospels ka mantswe a mang ke bao tjhebo ya bona e batla e tsamaelana mmoho ka nako yohle kaofela. Simon Petrus ke yena e ileng mohlodi o moholo o Mareka ngotseng ho tloha ho yena, hobane Simon Petrus ke enwa ya bitsitsweng a le lewatleng la Galilee a ntse a tjhea ditlhapi le ngwana bo Andreas. Mme Simon eo o kgonne hore o atlehile hore a tsebise Mareka ditaba tsohle tse morena Jesu a di entseng, mme Mareka a nna di ngola fatshe. Jwale o mo tsebisitse hore o la mo tsebisa hore ke ile ka mo jwetsa hore mme wa ka wa kula, mme wa mofumadi wa ka wa kula, mohwehadi wa ka wa kula. Ke hore taba eo e hlile ka kotloloho Mareka o inkile ho Petrus, mme jwale le yena Petrus o na bolella Jesu tjena. E ne le kgetlo la pele ho yena a qala ho bona Jesu a kena mosebetsing ona, a mmonela a bona Jesu kgetlo la pele moo a seng e se e le yena ya phekolang, a etsa mosebetsi ona ho phekola ka motse mona. Ne le kgetlo la hae la pele bona Jesu a etsa mosebetsi ka hara motse. Jwale ha re nke temana ena ya 20 ya motsokobong ho isa temana ya 30, a tswa sinagogeng a ya kena tlung ya Simone le Andreas, mohwehadi wa Simone. O na robetse diphateng, a jewa ke feberu, mme ba phakisa ba mmolela ho Jesu. Moye motle Simone o na nyetse. Pitso ya Jesu o inkile e se le monna wa lelapa. Ha o bala lengolo la pele ho ba Korinti kgaolo ya 9 temana ya 5, o tla elellwa hore
yena Simon kapa Simon Petros kapa Petros wa Simon ke yena Petros mosebetsing le metseng yohle o ne ntse a tsamaya le mohatsa hae. We bale lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 9:5 e wa bontsha hore Simon Petros ona yana maetong a hae o ne ntse a tsamaya le mohatsa hae. Empa ha o ka sheba Paulus yena o na sa nyala. Taba e bolela eng? E bolela hore tabeng ya boreri, tabeng ya boruti, tabeng ya boboledi, Morena Modimo o sebedisa motho ya mo bitsitseng ho sa tsotelle na o nyetse kapa ha nyala. Bobedi ba batho bano karolong tse ntse jwalo, Morena Modimo o ntse ba sebedisa mosebetsing wa hae. Jwale ba mmolela ho Jesu, ba mmolela ho Jesu. Mabaka a mabedi ao ba ileng ba mmolela, ba bolela taba ya mohwehadi enwa, ba e bolela ho ba mmolella Jesu. Mabaka a mabedi. La pele, ke re lebaka la pele, ho ne ho tlwaelehile hore motho ha a fihla wa moeti ka hara ntlo a ke a tswa a sa fumana dijo. Ho ne ho tshwanela be dijo di teng. Ke tlwaelo. Mme mona ha bo Simone ho ne ho sena letho le ka jwang ka nako yana eo. Motho ya nang a tla pheha a lokise ditaba tseo kaofela e ne le yena mohwehadi, empa ho kula ho mo hatelletse ho a neng a se duele hona ho pheha. Jwale ba ile ba re ba hle ba etse apology. Hang morena ba mmolela ba re o a kula, mme o a kula, o tshwerwe ke feberu. Ke lebaka la pele hore ha hona dijo hobaneng. Taba bobedi, ka ho bona sane se etsahetseng sinagogeng moo motho a ileng a phekolwa ke moya ka moya wa o ditshila, ba bona o bile o lelekwa, ba nentse ba re mohlomong Jesu a ka ba thusa le mona. Mohlomong Jesu a ka ba thusa ho phekola mohwehadi wa hae. Moruti le wena moreri le wena mmoledi, hore na mohopolo wa bona ke ofe tabeng tseno? Hona ke bona wa pele kapa wa bobedi, hore na mohopolo wa bona ke ofe ha ba tla mmolela ho Jesu? Taba eo ka boyona ke taba e nepahetseng. Taba eo e nepahetse ka ho fetisisa ho tsebisa Jesu. Le rona baruti ba Yesu, le rona baboledi, bareri ba lentswe la Morena Modimo, ke ntho e ntle ho rona hore dintho re se tswafe ho di bolella Jesu. Jesu re se tswafe ho mmolella eng kapa eng, e ka ba ditsietsi tsa rona, e ka ba mathata a rona, e ka ba mathata a bana ba rona, e ka ba mathata a phedisano naheng ya rona, e ka sitana le tseo re di bonang di bonahala le dikatleho tsa rona. Jesu re lokela ho mmolella, re mo tsebise, ba mmolela ho Jesu, ba tsebisa Jesu, re mo tsebise Jesu, re mo tsebise mathata a rona, Jesu re mo tsebise bokulo ba rona, Jesu re mo tsebise ntho e nngwe le nngwe. Ehlile ke re taba ena ba e entseng ke taba e ntle e ba e entseng. Ha re temaneng nyane karolong ena re Jesu a atamela. Ha ba mo tsebisitse taba ena, ya ba Jesu a atamela, a mo tshwara ka letsoho, mme a mo tsosa, ya ba feberu e mo tlohela
ka pelepele, a ba sebeletsa. Temana ya 30 a ba sebeletsa. Mona ke mohlolo ke mohlolo hobane nna le wena re a tseba hore ha re tswa ho kuleng ho tshwanang le hona iwa ke lefu lefe kapa lefe re kula re ne re tloha haholo feberu ka nako re tswang bokulong moo re santse ne re ikutlwa re fokola. Mona ne seo ke reng ke mohlolohadi ke hore mohadi wa Simon o hlile a tia hang le ho matlafala hang. Ule a tia hang ha Jesu a mfodisa, ule a tia hang a hla matlafala, mme a ba sebeletsa. A hla a tsoa, a hla ba phehela dijo hang, mme sena se re ruta hore taba pele ke thuto ho rona hore taba pele Jesu o re fodisa hore re tle re sebeletse ba bang. Mo re kulang Jesu ha re fodisa, o re fodisa hore re tle re tsebe ho etsa mosebetsi ho batho ba bang. Taba bobedi, jwale re tshwanetse ho bontsha, re lokela ho bontsha teboho ya hore Morena Modimo o ntlositse boemong bo itseng, re bontshe ka diketso. Baruti ba heso le wena bariri ba heso le lona, mo dikerekeng tsa rona teboho ya fokola. Teboho ha se go fela ke a leboha, o tshwanetse re bontshe teboho ka diketso. Ya ba mohehadi wa Simone ha ba antlafale hang a ba sebeletsa. Ke kopa hore motsotsong ona re ke re shebe temana ya 32 ho isa temana ya 34 moo jwale e leng phekolo ya bongata. Ha ke re se re fitile ya phekolo ya mohehadi wa Simone. Ha re ke re betse hetle morao, ha ke wa hopola hore hang ka morao hore Jesu a kgalemele moya o ditshile mane sinagogeng o neng o kene motho e mong. Temana ya 20 ilare, temana ya 28 ilare, mme lebitso la Jesu la phakisa la tuma ka nqa tsohle naheng ya Galileya. E hlile tshebetso eo ya Sabatha eo, taba tsa yona di ile tsa fihlela batho ba bangata ka mokgwa o mmakatsang. Taba tsa ho phekolwa ha motho eo hore moya o ditshila ebe o lelekuwe di ile tsa phalla hona tsa kenella motsohle hohle ka hara Kapernauma e sita le ka mathokong a teng. Batho ya ba qalang ho ba nang le malwetse ba ipotsa ba le rona e ne ka re ka ya fihla moo. Me batho ba bangata bana ba hloka thuso, bana ba batla go ba thuswe, empa ba sitile ho tla ho Jesu hobane ka nako eo ne le Sabatha. Ba ile ba emela hore e be mantsibuya, mme ho ba Sabatha e fele hobane Sabatha e tla fella ka nako e itseng, mme le Jesu a qala ho phekola mane lelapeng la mohehadi la bo Simone. Ha qeta fela hore a thuse mohehadi wa hae, batho ba ile ba emela hore bana ba emetse hore be mantsibuya. Jwale ha re wa sheba fumana ha se batho le kgale ka ntle ka mona, a fumana batho ba le bangata, batho bao ba ne ile batho ba seng monate mmeleng le moyeng. Ba bang ba ne ba tshwere ke batemona, mareka o tiisa hore e fela Jesu e ne le Mesia. Jesu o tiisa hore fela Jesu e ne le yena Mesia ya lebeletsweng. Empa mona yena ha tla lopolla batho pusong ya Roma jwalo ka ha batho ba ne ba lebeletse jwale, empa o tlo lopolla batho pusong ya e kgopo ya badimona, puso
ya bobe ho bohle. Puiso ya sebe e hlile ho jwalo ngwaneso. Jesu ke Mesia ho lopollela ntatae batho bohle hore ebe batho ba mmuso wa mahodimo. Ngwaneso ya ratehang, kgotso ya Modimo e be le wena. Re tla nka thuto ya 15. Ke thabile haholo ha re ntse re ha fumane sebaka sena le wena. Morena o hlonolofatse, a o hlonolofatse, mme ke tla kopa hore haeba o bona moo ka etsang subscribe, etsa jwalo. Ebile nka thabela hore mane tlase mo bona hona le di-comments, o ko re fe maikutlo hao hore na thuto ena e ntse tsamaya jwang ho wena. Kgotso ya Morena Modimo e be le wena. Ha re rapele. Ntate wa rona, ke tsona ditaba tsa hao tseo re fileng tsona ka mohlanka wa hao Mareka. Re bona mesebetsi ya morao hao Jesu Kriste e phela, mme e phela e le ka nnete. Hlonofatsa mmohi kohle male hona teng, ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halelang. Amen.